Kanan matotso este live stream. Unggan. Klik. Unggan. Este gigi YouTube, Facebook, Instagram lokwe. Unggan. We need to. All right. We need to zoom background. Hey, se tus mase. Buenas noches a todos amigos. Nuevo episode Fanachu dan y primer na Fino Chamoru na episode Fanachu para 2026. Gof na gaigi. Wini para na episode na bonito na kabadzero at na tauta hungan. Matsoso wini para Guam Museum Dandero Maestro Loque si Siñot Francisco Deleon Guerrero, hungan govmago fu combida guiguini cosa que sinata discuti I culturata, I lenguajita, lo otro problema lo que no señor ni uma perfecta na I tauta si. Ingan. Señor, hugo fagredesi na un excepto I zoku na invitation. Señor, buen permiso. Continue introducing myself in it. Buenas noches, yo soy Siñot Deleon Guerrero. Dandero dan Maestro Chamoru. Ele está retirado. Pago ganho na Matotsugi ni museum. Sa convidado si Miguel para ali mo na na programa programa Chamoru e Fino Chamoru na programa ni apresentar si Fanachu podcast. Si just masih Senyor, tau Saipan how, tau Guahan how, tau Marianas how, kasi na sengaja po di familia mo. Engan, sita tao no Chaparros Deleon Guerrero, no edi Chaparros brothers ni mangkakata parentista tao edi dan eriola ni mangaigi kita hagat no sesuatu lagi ani patkuno gua ani gaigi tu kena lagi tresi, ani sesuatu lagi buam jauh buam no muscuela tu que eu aqui e 1970 nasakan ni moto semua lagi. Jauh gini no nak kau gini ke Amerika bisa nganyam nak kau Guam ke semua ke Amerika. No melagu semua ke Wailo mampu guaguan no jauh gini no manggai lo ki pamilya ko gini manyasaga dan izokun no netu siya dan primo siya no malago na by tutungi tagini na mere Fino Chamoru gep importante estigi kulturata Zangi mandanya ki masa hafan Fina inanya Chamoru lamang nentusut Fino Chamoru bonito angin no ta usai lingwahi zomunga no paling lingwahi ta datana montamo na ketemu no lingwahi ta sa importante no importante munga no paling upabon sa importante lingwahi para hita ini ke idotano komunikasyon Fino Chamoru Engan, pago Pinoy English pamagun lo sinya sa programa sa eskwela mamapanood pamagun sa mamanunungot pamagun Fino Chamoru maestro sa panagi todo mas no zaho no pumanagi na pamagun hindi siya mangagi katiza dahil primet siya no manggop no cadik mamanungo Fino Chamoru sa tabiar no fefes kwa ititanos niya ni po pamanungo pues hacia programa ni nos llama seguida puede man continúa na programa sa importante lingüística
Pues como canta de lo que no gasta cantaku siya un lango suzung edi na pare bineno no stop da me. Pupa bo sa bula pango man cantaku then le na bula mamagaga sa da bula man ma preso da timore che sti kitanoda. Aristotosa esti nilalata nagaga bineno i metafenimin no upabot tana para este sa Aristoteles sa megay na tauto megay na pamilya. Pues si kantak ko no sinya penti angin mago si Siñot Miguel o langus cantar da kwaniku lo canta no puede mon no bula no man may ega edina dokuno video ni patina si dina kanta na pare pineno sa no get puntanti ezigi ya lata da tana morning morning lata da ipamaguun do panyuga do munga na pampodong yan siya na manera so das ma si no Si Diyos, masi Siñot. Unggan. Oh, wow. May guys sinangan mo no, whoever desinay, isinangan mo pa di Fino Chamoru finet na sa. yan Siyempre, bagay na tao to pa ako ti makumprapanit ah, sa na rin befaisan ha sa winigin sa buwahan na para i-henerasyon na sinanaho, imagay niya na tao to, di familia niya, timan mafanagwi, nuwi like wahin sa moro, man masangani, maulat niya i-finu Ingles, yan man malalati ki eskwela. Ko wahe experience mo tayo gwanaw, ko malalati ha sa kuminot sa moro ha, ko masapot di ha pa di like wahin sa moro. Malekyan na nagkristonan no ngan ni manggagam ki eskwela man finu sa mumuram todo yan agi 1970 na sakan za manggagam ki elementaryo man finu sa mumuram lo gaha lo kino finu English na class na idila niya no eskwela English ni po ni pa gitu mo man finu English lo pura Fino Chamoru angin manuzungam ke waktu no pura Fino Chamoru mangikuentusan pues puet Fino English si intingo mga na in studadi ni pamaguun man Fino English da no bulan na no bulan na izi lanya kelas siya na hindi apa Fino English da sinang tungo mas lo pinene na debi na tatungi lingway ita no ifamaguun sinya tungo Fino English ki eskwela aman motto ki gima ta Fino Chamuruzi pamaguun zomunga na palingo lingwahe zangin no tapatika mo na Fino Chamoru za tatsagi manusia ni patapanagi aman motto pamaguun gima tatsagi manusia ni patapanagi Fino Chamoru cosa que el lenguaje o la medco mona todo manera señor Si Diyos mas, right? Si Diyos mas, eh. Un mensaje lo que itantan sa moro lo que zahu, nagabepega na screen para hamzo ni malabot mo sa bepega live stream lo que YouTube channel para si Siñot, angan malago hamzo tumatitzi, estige zonya na inzo rakto. señal un soldado de YouTube como un tag sebenarnya un pegar un Frank DLG como un tag orang di dalam computer atau dalam cellphone Frank DLG langus todo itu video no Fino Chamoru. Guarda lo que en inglés lo dos tres cuadros lo pura no Chamoru. Y cantó siya dan Chamoru ni mga kanta maulik para lenguaje mona. Sa dan niya itaw may kung Fino kantan Chamoru. Masya ti makumpeprendi
Lozania, pues, dice mangaigi Amerika sa Chamoru. Mandandan kanton Chamoru sa masati magkomprende mo na lo madaniha ilingwahi sa Fino Chamoru sa Chamoru hamzu to mangaigi Amerika. Sa ejigi na sika azu no pa mamatinas kanton Chamoru. Cosa que te practica más y canton Chamoru dan ilingwahi. Yes, señor. Bonito za. Ufanunu este tauta siya ipahina mo na yung mong page. Kasi niya mali. Sige si Frank DLG. Zan natin. Kung sa este siya. Tizamo jo Frank DLG. Laway jo mo un kukubri este all thanks slang. Ajo ikanta na yun. Huwag mo na sakan na yun. If you know English. Oh, zago este. Kukubri Let It Be Me. Fino Chamoru na version. Yeah. Ungan za lo un menciona esti za zahona na pena fenekung mo kitauta na esti na pare Bineno. pues ni za sinata diskuti esti. Okay. So Bula mangkineni ni binenu Jamaica mamagagata Jabula mamapepresu Por favor Tana para Eno nagagasa Binenu teluhu Así fama contagian itanota Komalik enau bidadamu Undi stokra sa itanota Maila sa baha ajudu Ni para un homlu Dan na pinenu Sa baba telu na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sa distotro sa ipamilya Na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sa distotro sa itanota Na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sabi nenu tenu Na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sa distotro sa itanota Ilangnya igasetana Waha mapuno Masaki ikareta Mana danyu i-driver Todo estesia Na sini sedi Winning kita nota Bili guru para hita Komalik enau bidadamu Undi stokra sa itanota Dan iba magota Dan iba minyata Maila sa baha ajudu Ni para un homlu Sa unju ti binenu Sa baba telu na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sa distotro sa ipamilya Na para Ay na para por favor Tutti inem nagaga Sa distotro sa itanota Na para Ay na para por favor
Tuti inep nagaga sabi nenu teluhu na para ay na para kabo. Tuti inep nagaga sa moment. Woo! Siñot. Mas hafa, Siñot hafa inspire how na hafa muna malago how na kumanta po rin sa makada na asunto lo. O tanti na to diskuti no ko guaha in effect ko guaha gi familya mo in effect no esti epidemic po ice meth ko na siya hafa inspire how. O tugis na kanta na pare bineno sa bulan man in effecta. Kintodo familya ko ke gasel ne tu siya man in effecta. No uno matay. Da 42 años, 42 o 44 años. Pinino ni bineno. Zabula man dinistotro sa nesti na man mamatay. Pwede na gaga i-met no pineno. Wahasya no man kinani ni na gaga i-bineno. Sa ola mo sa mana sinya ni pata atuka za o para na bineno gini kita nota. Sago adistotro sa toritano, adistotro sa pamilata ina lata todo. Za como titana para sempre musongnya no wasya no problema tapapana mona. Adun na sita tapatik na sagi mona sinya ni patana para nagaga poro halum gini kita nota. So an homlu edisya na tatagi siya ni matutuli eno siya nagaga. Como mana para wasa unguk na zangin malu ni container debi no mababa to di box makatun nanya no na manera iporo mababa container de cada box poro check pues wahaga logo nilanya kena ni sinya ngingi i bineno i ice i met da como wasa no kena ni sinya makoni so ngingi no sa cada con malu container gitu in English no mana hanum gini guam da ula siya no medisya mandikiki siya na klasin container pa mandongkulo tana para za tacheng manusia ni patana para bineno poro hanum gini kita nota gini guam dan saipan dan luta dan tinian so baba nagaga bineno tizao nagaga the malago no para so morning mona in the lata sin man molikid gi center na sakkan tada na sa nagaga the man morning mona todin the lata lo ni malum bineno i met a distrosa familia bula a distrosa sana pamagun uno ma poste na semana ni mata jin itu padgun silu Palawan kinin ni bineno mata padgun ko hobin stigi sa David na para akudi mo na sinya ni pata na para sa baba gini kita nota. Pues hay una razón na utugis na kanta. Sa no pwede man may no iningong mo na na kanta so magkonsidera na baba nagagay i-met. So para po kabot. So
usua sti na bini na gaga gini kita nota. Estigi poco. Guardo che no signor Malaguzo no guardo che canta patina puri kutorata dan mingwaita. O patina se ne canta pertehi kutorata dan mingwaita. Pertei our culture and our language. O patina se no canta sa no preciso esti pinota. Mas mani na nina ini saina pinota Fino Chamoru. Mongi ang imam Fino Chamorin mona. Mongi ang imam danyay data pangentus Chamoruin. No? Sa inigi debi na ta pwede man na unila utalu tatino sa na ifinota data pang Fino Chamoru po babon. O patina sa kanta protehi ikuturata dan lingwahita. Protect our culture and our language. The bula magai no me kung keno na kanta. The bula man ma nanayu no sanu siya ni pabi ni tutugen no siya na kanta perfecta gini kita nota. Sejauh semua sih. Oh no. Sejus masih. Oh wow. Sejus masih na no sangani ham Siñot safa. No rason ni una tukihaw no ano na kanta sa. So unget gwa ume ekung ma make a comment pairi na kanta no solid na jam and no sejus masih sa lo ungen Makadesti na asunto lo ungen de ahorita discutieste za whoever desi lokwe na un uusa i lenguahita para un diskuti lokwe sa guataw to masasangan na esti Fino Chamoru pudi pari mali na cosas pudi menagof na banda za hungan na magof bonito natsale usa i Fino Chamoru pari esitan lo nihita usa y lenguajita para este ocho más importante na cosas la sa hungan waha kanta siha kifino inglés put don't use drugs lo besengani how hungo ki bosmo kumakanta por este veneno más inafecta y corazón pues whoever decina na un usa y lenguajita para un na claro y mensajimo za más inafecta más usasentian no wow Mas yan. Gangulo otro na kantamo put i cultura hay no gi YouTube Gaya YouTube. Pakinggan Na pertehi kuturata za ilingwahita. Ya. Nigit niya kanta. Tinya un type on Siñot langus kita. Pertehi kuturata dan ilingwahita. or by USP estilo Okay, sa. mientras USP este sino ko hagasan na dumandan how de stay pinatgon mo na un guide sa este dumandan but yeah na un Cristiani papat guno. Ya, Cristiani papat guno no zaho kita lah. No gaigizu beno gites años na edad. Za no gift sa tum kita lah. Wa mahamya dan kita lah humasa pamanu. Za tinisaru bagi tutu bagi praktika kita lah sa wawan amaisa. Siga di bagi kitungun kita lah. Pues siga mona no me jago que comanta. Más bonito como lo mandan dan comando. So sa waha no pamagun sa panagi no kita la man maulik no mamanagi zo no if you know English music theory gi Saint Anthony Catholic School. The basic notes yan pamaguni po matungo. Dan yung kalili. Bula siya no pamagun no kada pinapuskwela pa na nag-kalili.
pues pienso mandan músicos ya. No, gasa band o manahami gini, dumandano na si Daniel Deleon Guerrero, dumandano na si Casey Jam, los team manahami giban, dumandano na si Ben Lamlam. Zambula siya no nandero gini siya no band o tatizi ni manahanahan mananam gipin na pandango, pati Christmas ya, pati ganabeni hotel, mananam. Gap Justice no Siñot y músico es que no langus y toco no yo le llama para talan ni para patina se no na contasia y na pare veneno dan peteri culturata dan linguaita sa no ya una biusa y tilingo uni manaihi unesti na ini saina ni papi edza como tala vesti na uusay gimoni na manera the pamagun lo ki sosulu mone pamagun the panedzak upang ni si senyor na malaguzo na gwaji malu center ni sinya man makoni pamagun gato pina puskwela za matungu no ukulele umatungu kitala za umatungu ilingwahi kumugwa center ni dilibat dia ni sinya manyaina makoni gato pamagun niya so permanente Fino Chamoru no ukulele kitala go bonito na como bahay gini kita nota sa bahas siya no kantor siya malago manyaw no gano na mandan na manera so panggaigi ki kada tayo no gelas dos kita luani ni mo pues eskwela sta sempre manggaigem ni pa ben disibi pa magunda mi panagi sa no kantan Chamorro siya do mati da matungo ilengguahe siya como no sa na programa bonito no na pamagustaga na patkun zanya no musiko zanya no bola no zanya basketball no gana patkun zanya no musiko pues como gahen no na programa diri mo na pamagun po kon mali mo na ginala niya sa no bonito como no mamanejak pamagun no sa na programa yes No. Zaho ano, Siñot, sa gusto ko mega programa para otro klase de television tayo sports. Ingan Sa hunggan and man makpo man manada na famagun gi eskwela man honno diretso para i-plason bola, you know, no, basketball, volleyball. Lo aten sa tita tsotsogoy esti para i-lengguahe, para i-dandan, para i-lala, i-chant, para esti, you know, todo esti otro na admission, you know, zata itaw-tawta lo nuevo. Lo esti lengguahita, esti i-primer na pinakata na itaw-tawta gi esti tonota. Mas nita na lata. Kunggan, gofzawan na idea. Waka lugar tayo isakan kuturan Chamorro, Then waha otro programa tayo haraus. Dinensya na tinahong. Tinahong. Sinatali tayo mano na man in-affected no esti colonization sa you know, yeah, man tinagwi na ikuturan Amerikano sa takeke na holom ikuturan Chamorro kaptilo. Bonito ano hafun sa judges na nita na kada diha esti na i-dandan Chamorro i-lengguahin Chamorro todo ano siya. Bonito. No, nita diskutiya si sa mestron Chamorro. Siyempre may ganyan na tawta you know, matungo como un dandero, lo ilang mo na ritaraw maestron Chamorro. So, time mano na untutun giyano na tsolan. Como maestro en Chamorro. Engan, ipalta tutun mo na ni patanag posible na programa ipata panyagi pamagun yung kalili pata panyagi pamagun kitala dan Fino Chamoru dan kantan Chamorro kumukuahas na programa manta mo na lingwahe de pamagun sempre niya sa malago manganta kantan Chamorro malago matungo pula na pamagun malago manganta Chamorro no te matungo tamano ni por matugi mo na ni apa na palabras ni po mausa
sa magpagpagong mga kanta Fino English. Lo, kumugas na programa Siñot i-center sa pamakundi pamagun, sampi mamanungo pamagun no Katan Chamoru, sa mamanungo Fino Chamoru. Sa bonitos din na programa. Sa uno, susuay pamagun, ibaba siya na bisyo. You know, lo kumugahan lugar ni sinya matungo no na ukulele, sinya matungo gitara, no acoustic guitar, no, dan matungo ilengguahe. Estigil na programa, ngunit gaya si Siñot a menciona sa guasta lugar ni no sa para baila, no apa siya na lo, ideyo no malagos na para guas center. Ni pastinya menanam gato da binibsibi pamagon. Hindi malagos niya no timegas din sa salapi agagogo. Timegay na pondo. No dia tatutungi di kiki. Pues esta sige mo na no bula pamaguman impresaw ni po panahon po tungi kalili di pat dia no. Sinya non-profit organization ta nagwanisti. Da no kumoga pondo lo ke gini ni gubernur gini kung sinya no di salapin ni para sonding mo na sina programa do wahalo kisti para pamagunti para bola debi lo ke para músico no animono zo muskwela San Francisco Bay Area Mount Indian High School moto do ato na eskwela nga nagi 1975 na sakan. Moto gato gina eskwela no kolan edimando culture shock sa no uli siya na programa bonito siya. No dongkulo na no edimando no music class ni sinya no jazz band. Makonni itu mga na-apply di jazz band makonni pa tandang kita lah. Bonito na programa sa liku ay na bahas di tanot bago gaha lo mapus tempon mamita no siya. No ejigi ni masu manungu no bandan musikus siya manungu sekolah lagi high school. Dan sige mo na lo kino manunguzo mo na za Fino Chamoru na Katan Chamoru ejigi paugu manago pa praktika mo na za mangta mo na ilenguahita za munga na maknas sa kumu maknas todo managi sa managi am nandala managi todo sa Fino apte manu managi todo man Fino Chamoru. Pues tirasaso sisinya Steve pago mona siga di mapatika na mali ki eskwela beradanya mali ki na programa di Chamorro no class mapananan mali ki din programa ifa maguma manunungo monotungo no sa maestro zo sa manunungo pamagun so usa eji leblo sa como usa leblo mamanunungo mamanaita tamanu mamanaita Fino Chamoru zai leblo gasa bulan na vocabulario ni sinamatungo pues jigi pirando no gaji 5 grados siapa no 4 grados 3 grados sa sinya no ba comprendi mamanaita pues pananagi pamagun tamanu mamanaita Fino Chamoru dan hapa matataytay ini siya na programa sa eskwela ani maestro. Yeah. Wow. Si Diyos masis no, si Diyos masis. So, uno na question, ginanong tatlo ni Umeenga, mano'y mahazamo na Katan Chamoru? Mano'y mahazamo? Mano'y mahazamo na Katan Chamoru? Buti mapodesti. Ezi na pare bineno sa no mensahe. Maula ka ginanong otro na. Otro ba? Kan. Zao si Zani sa plan. No, maulik no kumanta Katan Chamoru si Zani sa plan. Zawa lo ki si J.D. Kratz, no? Zawa todo kanto Chamoru. Todo man maulik. No,
toda no preferência I mean apa siya aji molik aji baba todo di siya mangkakantan Chamorro no sige pratica muna por favor datana la más y lingua y cantan la manera da gi escuela wasa sino gi escuela gi NMC no Fino English wa kanta mau usa ni por un di computer ni sinya ne kung Fino English kanta da puntungu in lenguaje pues si Chamorro aquí no sinya to again on through music you can learn Chamorro language a simple music di na klase tatlo mo na tatlong siya na Fino Chamorro ni siya simpliso siya na Fino Chamorro malik na programa i kantan Chamorro no por favor na supportisti i kantan Chamorro sa no kulturata kulturata i kantan Chamorro lagi ya bonito Viva Siñot. Sa ko SDE otro kantan giza no kulturata okay pues nihita ekunok SDE so on sinya ang klase na doon bandingan no pati maboring na din Dan ikut turatan ay jedu Tabutehi ikut turatan dari wahita Tanah menkut tanah piting Lodu tempu Apa jedu tak berjauhi Iba magutan Dari wahida Tanah menkut tanah piting Todui tempu ikut turatan ay jedu Tabutehi ikut turatan dari wahida Tanah menkut tanah piting Todui tempu Tanah menkut tanah piting Todui tempu Tanah menkut tanah piting Todui tempu Smart. Dapat pinapalago to smart sa pong right Siñot mangyan So smart si Siñot wow good yeah
Wait, so Kopaugu, like Dumandan, oh no, Gagaga. Okay. Kopaugu Dumandan, how like clubs, but YouTube, but Sebab enggan bulan kan dumandan gi hotel, dumandan gi club, no, ani kayak gitu ya di sini be honest, no dumandan lagi club dan no band di sini, full band di sini yang gua no sakit ada tambut, tambleru dan no kawalisya. Dumandano yan siya na manera siya bandang musiko no bula udanda ni dan bula tino o palagi na pamagun gini dan no kita sa ipan no engan sino dumandano gi pina club dumandano gi pina hotel dan pina no guasa lo kino fiesta no kaya no sa isang tatisan no lugar malesso siya na fiesta todo mamutagatan ng mananam gi government gi sa no Fino Chamoru mandanya todo dan dia Chamoru mananam no kantan Chamoru gado ki kantan English na no gaya sa Chamoru government gi mga na dan niya tahu to mananam ya no bahasa manami dan si Pete Sampaku lagi ya dan istilahnya no bagaimana band manami dan di conference band kakuntungan nasional di conference band si the main no si Deo di keyboard manami manandanya no siya mangi ani sumago gini anman sa tempo tatigi no siya sa nigi no zan mami siya nini dan deri pa panano ko may pandaptan. So kung zao zao ano ikanta mo na zan zao humungog na isinangan mo sa padagwaku kan dandan musika na yung importante preciso na yung naramenta ni sinataw sa padata fanangin ni lengwahita pa rin. Sa ata na zo sinoron un hasu Sesame Street na taigui pa rin manhoban pa ako maiiga otro taigui si Miss Rachel pat otro klase Cocomelon zan hunggan ifamagugon ang ganun fananangwi hunggan sinyon kwento siya low ang ganun usa dandan pat un na un fadandan di kwentos mo mas mahungo ka mas zan niha za debilita itaw-taw ta i-komisyon ta siya puri lengguahe la sangkatan binigit sa guahan i-Departamento ng Edukasyon siya debilita makomprende yan na hunggan todo eleksyon siya importante law dandan adzo kaling Fino Ingles secret weapon sa sa Guahan megay na estudyante, por ejemplo, binigit sa Guahan, man eskwela GST class Fino Chamoru, lo megay malingo, kwente mahahasuha panogit sa mo. But mahahasuha sehas at todo so kwente ay tiningon niya, para like 7 anyos na class, ikanta ha, adzo gagagya. So, hunggan hafay na somo puresti na eleksyon hafa sinatatawag na sa doon mention na adto na bonito na gunifin na pari programa lo hunggan pat sa modo Sesame Street 20 pat hunggan 20 otro ideya pari mo YouTube channel sa esta un popula otro na kanta in Ingles un kantan famaguan. Sinya mamula ako na kantan in Ingles para famaguan gifinot sa mura. I guess they who know na kunwam ko na idea. Malago no pa pamatinas kantan famaguan. Zagwano sa no di mo grand na no sinya ikaha
o aplica kosinya ma judo da bai bi pamatinas kanton Chamorro ni pai pamaguun ni sinya man ba ekungu ke kanta da sinya matatizi da o panganta ni sa isin plisu sa na kanta ni pamaguun ni sinya no matungu mangantan Chamorro no giskwela ni mo maestro gasa na kanta patinas pamagun no Zania bukan Zania pamagun kanta di sekolah kemudian panganta kanton Chamorro Zania pamagun zaman go cute isi no pamagun pwede no siya primer siya na grado segundo grado da negatiza ay naman man pamagun no ngan sinyo malago zo na ano kanta pa pamagun Nedi simplisu siya na kanta ni sina pa magamatatizi. Dan nigi magana sa uasuti no na malago pa pamatinas. Gasya sa patinas lo tiu na manta uso tabi lo malago no kumusinya apply grand dan mana yun ay didi sa didi dia da bi na yan ni produktu ikaha para dia na bichule gato do me kungo ko niya sinya no inisa no naman yeah Engin man necesita how kantan or kaptan dispensa kaptan recommenda na yeah so ngani to be katatya so go zahu ano ni idea kung Ingan. para este na pati sinot sa esta kana makto na i chempota ko kuaha mensahimo masagi finot sumorta ki fino Ingles sa maganya man hoben ti makomprendi lengua hita Ingan. ko kuaha mensahimo para i henerasyon pago i mamayla na henerasyon sa uno na rason na Utsotsoboy esti Fanachu episode ki Fino Chamoru sa esta malilingwe lengua yeah malik este programa yung ni hita preserve ni hita na famta ni hita na latla gi masaya hafan na manera pues unggan engin siga malingwe lenguaje pues mauleg na documento type wini na ki podcast ki kanta si ki leplo ki tori manera cosa ki imamala na henerasyon engin zanihan na manalatla tablo waha type wini na kaigi i-boss mo. Kaigi ito mo YouTube channel, kaigi i-boss mo, giesti na interview sinya, manalata. Pues, kung waha mensahe mo, pari man hopen, iman hopen pa ako dyan, imamayla pari turakta, esta mega bonito na sinangan, hafi i-ultimo na sinangan, esti siya. Malago zo na baisangan may tukay gini na manera, Saul ipamaguon siya, no? Hindi siya Staman guide siya na pamagun. Por favor, try to learn Chamorro because that's your language. How can you deny your own language? No. If you deny your own language, then you call yourself Chamorro. Is that right? No. Sagi no tumu i lengguahe. Learn the language so that you can use it in music or in any way that you want to do it. You want to use the language, but in a good way. No, I that's what I want, Siñot. I want the kids to learn the language, the Chamorro language. Learn the Chamorro language and try to learn how to sing Chamorro also, so you can make, let's say, 20 years from now or 50 years from now, hopefully there's still a Chamorro singer, and at that time, hopefully 50 years from now, they have Chamorro singer. And if we don't protect our culture and language and the music, then we're gonna lose it. We're gonna lose it tomorrow, like songs. Who's gonna sing it? No. Please learn your language and learn the culture, because that's the
the biblical of our culture is Chamorro. Yeah. Siñot, sengaf Pamu, and now is an anamo. Unito and pero hinitsunay esti conversation Pamu. Yeah. Si Diyos masi pwede finatomo para Yes, este episode. Yes. Si Diyos masi no hamzo todos pwede na kung of then en ega esti episode. Adios.